Siyabonga. Eh, Akusombuzo olula. Kodwa hayi uChief Dakamela usesigodini sakoDakamela lapha eNkayi, eMatabeleland North, eNkayi South. uChief Dakamela i-jurisdiction yakhe spans maybe ulabantu abakhona nje community maybe around maybe 20,000. But also silabanye outside diaspora. But ibizo lami nje lokuzalwa nguMbusi ebekuThemba Dakamela. Angisoze ngisho iminyaka kodwa ngazalelwa nje khona lapha eNkayi. Bona ngathi ngicela ukuthi ngingayinabisi kakhulu. Yikho khona lokho engingakutsho kakhathesi. Imklomelo kaDakamela, I think this is the 4th edition. But i-4th edition injalo iqala nje ngokuzama ukukhuthaza abantu ukuthi beqhubeke besenza okuhle, and siphinde siphakamise lokho abakwenzayo, so ukuthi si-inspire abanye abantu abasemaceleni ukuthi nabo benze lokho abakwenzayo kakhulu. Siqalisa nje imklomelo kaDakamela, siqale si-appreciate nje umuntu ovala ama-galleys nje khonapha ezama ukuthi i-community ezenzela engathunywanga ngumuntu. Sinanzelela abantu abenza nje kuhle ngokuchiyana kwabo. Sihambe even la kuma-prisons, sisebenzisana le-prisons ukuthi uthole sicelile, I think nanamhlanje kuyabe kunjalo, ukuthi u-inmate bemlethe sizoma-appreciate, singama-appreciate-ela ukuthi sithi uyisigebenga, kodwa sim-appreciate-ela ukuthi uyafisa bathi i-correctional service. Simkhuthaza ukuthi hhayi impilo ayipheleli khonapha. Nxa ubuya uphenduka ku-community, ma utshintshile siyakwamukela ku-community. So imklomelo kaDakamela nje ibisika to address indaba zokuthi abanye abantu they are not motivated enough, abanye abantu they lack inspiration. So nxa si-highlight omunye umuntu eyenza enye into oyenzayo but mhlawumbe uyenza at small scale, la kukhuthaza ukuthi uyenze kakhulu. So yona ibuya nje, angeke ngithi yabuya njani, but ngibona ngathi nguNkulunkulu wasehlisela lelo phupho. Kodwa liyaqhubeka nje, liyaxhaswa ngabantu abachiyetshiyeneyo, imbono eminingi echiyetshiyeneyo ngoba into enkulu ingangendlovu. Wonke umuntu uyabuya le nqamu yakhe afike esike lakhe iqatha, nomunye esike lakhe iqatha. So ngiyabonga. Mina nginguchief nginje, ngingakubona mhlawumbe ukuqakatheka, but ukuba nguchief is a service, not to yourself but to the people, to the society, to the communities. Ongangokuthi ukuqakatheka kukachief kwaziwa yilabo abaserviswayo kulalo servisayo. But ngibona ngathi nxa ngingakukhangela mina, ama-chief ayahlukana, ngoba it's also about character, kuya ngomuntu. Kodwa nge-constitution sikhangelela ukuthi si-spearhead i-development, si-preserve i-culture yethu, siphinde sifuqe kakhulu or advocate ukuthi abantu behloniphe amasiko, abantu bezazi ukuthi bangobani. So ngibona ngathi uqakathekeni kwakhona kuyikuthi thina singamakhosi siqhubeke si-preserve i-culture, siqhubeke si-promote i-culture, so that lalabo esibaservisayo labo bezibekubone kubalulekile. Kodwa umbuzo wakhona kuyikuthi mina ukuqakatheka kwakhona angeke ngikubone, kodwa abantu yibo abakubona ukuqakatheka kukachief. So but ngibona ngathi sile ndima kumele sizidlale ezinjengazona lezo, ukuthi kumele sihlale siku-forefront ekupreserveni, ekupromoteni amasiko, ekugcineni indawo ezihloniphekayo, ama-heritage sites, ngokuhlukana kwawo. So ngiyabonga. Siyabonga.
ngibona ngathi mhlambe engingakusho ukuthi asithatheni pride ekubeni yithi singabantu, and also sikhumbule futhi ukuthi ama-cultures ayahlukana, but ukuhlukana kwama-cultures akusho ukuthi kumele sihlukane thina. I-cultural diversity ibalulekile, but kumele si-embrace-ane singama-cultures achiyeneyo, njengoba uyabonanzela ukuthi eZimbabwe nama-cultures amaningi ahlukehlukeneyo. I-culture yami ayikho ngcono kule yakho, ayikho ngcono kule yomunye, le yakhe lona omunye eyakhe ayikho ngcono kule yethu, but kumele sikuthathe not ukuthi it's a competition, but sikuthathe kuyukuthi siyananzelelana ubuyithi bethu kube into esiyiphakamisayo sisonke si-united, than ukuthi sikubone mhlambe kuyukuthi i-culture yabobani angiyi ku-culture yamaNdebele, angiyi ku-culture yamaShona, angiyi ku-culture yamaDonga, but ukuziphakame kumele thina sonke sisukumele, njengokuthi nxa kule nto mhlambe yenzakala ePinga sisukumele sonke singama-cultures achiyeneyo. Lokhuyana kutshengisa ukuthi siya-embrace-ana singabantu. So uzananzelela njengomsebenzi wona lo kade silawo kumbe siqhubeka silawo, ama-cultures amaningi abuyile within Zimbabwe and outside Zimbabwe. Osokusiba yinto-ke e-highlighta kakhulu umsebenzi wona lowo, lo munye ezefisa ukuthi into le inhle, into le inhle. Into le ayikho nhle abantu bengekho, into le ayikho nhle abantu